Ole, in sabain chibai kan bul ave ka chau. Tuntuma chuan video masa a kan soeng deuh khan Singapore mai ni lo UK le Canada vela kan mizo nula tlangwal thalai te le ka thiam le quality nei thatak tak ten engtin nge kan dain dar thenga engtin nge na tha tak tak om te khu kan tho ve theng ti chung chang karon soidona ama sabera chuan ram sang sang hianin an mani rama na thok tura kal tur kan ti don miniang na thok tur an lak lu don hianin dan sang sang an neya chung dan sang sang ti chu ke ni foreigners te hian kan zom alo ngai a entenan UK kan ti chuanin Scotland te Northern Ireland te Wales le England te a huama hengram pali te UK kan ti United Kingdom nuai oman ni ati chuan i Canada halom vele bo Canada te UK te New Zealand te Australia te khatiang ram sang sang te khanin an ram na thok tura foreigners an lak lu hian exam sang sang kan ti han ti la IELTS te IELTS san ti mai ta chu tiang lo OET te chu exam te chu pass sangaya IELTS kan ti chuan International English Language Testing System ti na ni maya chu mi omzia chuan i English ke ni ang kan ram Asia te Africa poning mo komol pui dang sap trong mang lem lo ang chi tena unqualified le unqualified lo tur an clean lo em theina thiam na enteran trong an thiam em jek la chiran an thathi an thiam em an biak theng em ti ang chi test kha oma chumi tan chon IELTS an tia chu ting test te chu pal tlang angaya ti chuan chumi IELTS chu UK le Canada hianin angai ve ve a chumi exam tur chuan India ram hian ka hrechi lova khoi munang exam mi pek thei ka shelova amaro chu I soile soinu kan base to lak lo a I Singapore kan ti deuh chenanga Singapore a hian aram hi ate lu tuka ar mai tiat la kani a chumi ni wang chuan khoi lai mun mai po hi kal zung zung tlo po zung zung all sam em a entirnan visa interview te po lo ni se khatiang te thil sang sang agency te po ni se India ram ngai tu chuan all sam em ani India ram chuan ke ni mar sakil to ba kan oma India ram UK visa interview do nila UK embassy nai bera aw makarin na chu Kolkata ni in karinga kase chul chun Kolkata te Mumbai te Delhi te Maharashtra mo lama te khan nom don chu ni wang chuan visa interview tu ringot po khan zukal do nila thona kan thlo thla ka ngai nga ti chuan chumi nuwa kan timing kan zunga ngai nga ka tiang te kan kallam le holam po kha I thona fare mo air ticket air fare chi te kha engmotok kan se na ngai do na chumi pe lama chun exam fee te lo om vele zela IELTS kan ti hi Singapore hian exam fee hi ato ang reng khop maya ato ti la Singapore dollar chun dollar zaru kan ni India poisa chun cheng sing thum le sang thum chobor vela ni rin ai tak chuanin exam fee po atlom lu tuklo ti chuan kan choi pakazok OET kan ti occupational English test om vele ta chumi zo ka chu a tole zual zo ka ain ang lo ta IELTS le OET hi IELTS ha chun soi tong khanin basic English kan ti dong ani nga in bek po nan te jek le chher kan thiam lo min en nan min test na khani maya OET kan ti chuan occupational English test ani ta chumi om GP ka chuan nurse ka lo ni ta nantianan nurse hianin nurse te doctor te medical tram te om ta engineering apo engineering language kan tiang te chi engineer te na anchong man bi kom ta antiana computer engineer te civil engineer te electrical electronics setting sang sang hianin chong man bi kan nei ta chong man big te khanin engting ka seng language big om ta ni chu tiang che churin nursing line apo nenga doctor hemi medical line apo nom ta chu tiang test chu an soinan ta OET a chun chumi OET exam fee ato khop maya Singapore dollar hian dollar zakwa le somru kani chumi chu India poisa chuan cheng singa chobor vel ani deuh dor maya to khop maya chumi exam fee lo to te le thil sang sang
alo harsa lo boi thak chu tam tak tan chun hu phur ani ngal thel tuk ta kong le lama chun kan thil soi reng reng hi he ta anei nung fa de ute ke ni ve te lu na kan soi te an lo en ngai lem lo wa du dan na kal quality kol thei tan chuan in thil har sai mom lo ta amaro chu ke ni ang khosak har sa ve te na i eizon na ngel khet zok lo tha zok man zok na kan tho ve thei na tur kan in shil ani na lai khan heta background nei thalu tuk lo sum le pai po nei big lu tuk lo te ta na soi kan ni ti khalo in seta ila ke ma nei din mun ang tho chumi ni wang chuan khatiang ang exam fee asang tuk ail sa po sing thum sang thum velania oid a pe chun singa chho borvel dollar za ko som ru kalo ni ta chumi ni wang chuan in ato ang reng viawa chutiang zong ti thei tur chuan in I video ma sa kan soyang khan Singapore bok mo I tunge kan mi zo zai thiam pu arlal ram rotan ching khwala bok ating do khan Singapore bok kan ti le anga Singapore bultan na kan man thiam kha poimo em ani anti ran tu na I Singapore kha I first choice ani kharlo mai thei ikal chak na ram na thok tur ikal chak na ram ani kharlo mai thei number 1 ani lo mai thei amaro chu khatiang nangma dream country na thok thei tur kal tur khan isum le pai nei tlin lo mi thei qualification in mo lo tlin po ni se equality no tlin po ni se financial problem nei chuan ting in om chuang lo chumi a chuan mi tam takin dun la de ma sum le pai in puk tir te hara lon lak te har sa em chumi ni wang chuan first world country ni si Asia khomol puijing om Singapore ram nom le ram chang kang engkim thiang hlim le fil fai hian ron in tuak la mulron tran la chuta tang chuan nangma dream country Canada ni mo UK ni ani mo khoi ram pon se chuteng kal thei tur New Zealand pon ro se chuteng kal thei tur chuan kong kanin ko mu don ani ti chuan a dor le chuan in khatiang anga kan vakal tur chuan visa application te kan ti engaya visa po chi sang lo oma work visa te oma student visa te oma tourist visa te oma ka tiang sang kha oma ti chon ram sang ena ti dan sang an lo nei te han soi le bokela chumi a chuan a thena chuan na thok tur va kal hen sponsorship te na kal thei ta a thena chuan agency through te pona kal thei ka tiang anga kal dan sang om rual khan ke mani na kan ti nge kan nei nge ngai thil tam takom ve thowa antian an tura I aram le nam kan ni na mo Indian kan ni chuan India khole tu kan ni na Indian passport kan nei khangai antinan I tuna Myanmar changa local du te ne tang se Myanmar passport anei khangai ka ting do khanin khoiram tang po kal du ni la aram mi kan ni lo ka jam passport kan nei sim khangai ni chumi a chuan ke mani na kan qualification certificate te kan experience certificate te ka ting sang ba ka khan ka ting kan passport ni te kha angai a valid thadanga ya antinan kan cham rei du phei chuanin kum tam thiang ber mo kum som hi India passport ten kum som hi validity ani ta kan lak chu tanga kum som khadam ta ti chuan a renew thei zel ta ka ting han ram sang khan requirement an lo nei ve zel ta chu on samjoin kong khata lo ngai ta la khatiang lo nangma na tho turang chi qualification te experience te ni mo khatiang sang te ka chu nangma kal tum da na jirte nangma ni thiam na jirte pona dang don antian engineer ni chuan nurse ni chuan ti khan chi sang na dang don ti kha settle bok ta la tha anga ti chuan IELTS te OET te kanan soita khang ho kharin exam va pe ka pass ngot kharo ni lawa khami kan exam kan va pe ka kan pass to nu khan kum ni aladam ta validity hi 2 years ani ta kum ni aladam ta khami chung khanin du thu sama jo na kan nei manangai ani lo chon exam kan pek le tling le ngai dam pass le ngai dam po ni la exam pek le nang khanin IELTS sa po IELTS sa po sing thum chuang nga ya OET a pe chun sing a chuang nga ta khatiang ni wang khanin kan exam kan pass to chun a validity adam chung khan anun chung khan kan la turam kha kan thlen man ngai ni ti chuan Singapore kan soi fo thina nia a thatna chuan soi nu first world country ni na hi changkai ma ti chuan hemi chungchang hemi video ka siam tur chungchang hian country ante tuna kan tho na muna ka tho pui tu nai kumin ve ka UK akal thata te a then chu
he ta Canada lama mi te kalau be boka an ni pon thei to pin min shrila atul tur te poimo tur te min shrila chung te chu ke ma pon ka theng to kin kalau en boka ti chuan a criteria sang sang om ta kan kan tiang khan nin tiran ton UK local du don local du ta a Google a han search la UK visa ti han search la angai tur te a fee structure te a qualification sang te kha aron lang mai do na chu tiang chi bok chuan Canada local du a ani chuan Canada visa ti kha ya Google a han search le la lo lang nga ai akal thei dan te a thil ngai ang chi sang kha alo om ve ta a chung te chuan ang ma khan ol sam takin lo check mai thei do na ni ti kha hanin thil thabok ta le ti chuan hemi line sang a hian medical line kan ti ang chi nursing nursing line ang tapai khop maya kan chenu pakhat khanin experience nei bak pongai ro te ati ani tak phei chuanin India ram tang Mizoram tang te pokhan mo ati dan tan te chu om dora maro chu a boi thak tur lai chuan atna minzon pui tu tur khan mel tres om sa te kan nei lo phei chuan mo pida du ite pujimi pacho te kan be ngam om si lawa bia po der ani tam po min pui thei vak dan hi om khel lo mai thei chu mi ani ve tho wang chuan Singapore hian local ula ronin lo phot ula sum le bai ron tu ula achan chu flight ticket to oma visa application inti nan in fee in choi nga ya katiang chi mo IELTS te OET exam nan te fee exam fee in choi te nga in pe ka ngai ta ti chuan a flight ticket po hi tlom lu tuk lova singa nuk chobor ve rin ka hri atuna tak hian din mun ka hri lova kum sang ni la som poet kum top lam pangkhan ke po engmo thil training tumin kalkan tuma visa te kan boi puya khati lai khan ka visa application a hian dollar za som sari Singapore dollar za som sari ka choya ti chuan ke mana ka chukal tuma tak kha engmo ne hedlam kan na wang zo kan rem le che lova chu me chun ka kal talova chu student visa anga application ti kani wang khan dollar za som sari kha ka visa fee ka choi chu ni ta ti chuan apoi mo chung kan financial status si poi mo khop maya entiran tuna tourist ang pon kal donula ni lopon student ang pon kal donila ani lopon work visa work permit mo na thok tur pon kal donila kan financial statement ni poi mo ta entiran engmo har sana te boina te han tok te sumle pai kan din mun angel khatem ti te kha visa interview khana an vek dona ti chuan kan passport hi poi mo khop me passport hi kan ngai visa interview a hianin ti chuan chu sang ni som pari te ka va interview chuan gate number 1 kha chu ka kal tlanga achan chu ka ti lai khan kan na thona te hin kan passport min ko sak ka wang khan gate number 2 kha chu ka lu thei talowa i passport te lo chun themi chin he chu kal thei to lo ban te ti chuan dollar za som sari chu ka choi thon phota amara chu experience ne nan le ei tu nu ti han video han sian man te point tam taka chu na lo tang kai ve zel chu ting te chu ani ti chuan i nurse si an van ne ma khoira ma po hian kal thei zel chu min ero chuan ya ramina criteria ne sang kha kan clean ve nga ya IELTS te OET te kan exam te kan pass te kha lo ngai ve zel ti chuan India le Singapore hi are thi exam fee are than ti la exam fee hin ang don lova chu mini wang chuan India changa kal du inom pon lowin en ta ula lo ngai event ta ula chu mini lova Singapore changa kal du inom pon boi pui tum pon khanen en thei zel ta thil har sarutuk ani lo tura ngai tai la ti chuan abaka chuan nia kan working experience tam taka chuan apoi mo chan chu kan na thona tura zir in emo kan kuma zir te bo khan tang kai na tam taka nei theya chu teng tur chuan Singapore a hian ron kal ula ti kha kain som mola nie video dang ate pokan soi thin heti kan in som te video kan siam te hianin kan tan vlog na MMO om chuang lova maro chu om ve thea chuan subscriber te kan lo nei ve likers te kan lo nei share te kan lo nei kema ni account khemi kan YouTube channel hi
kan monetize ve thei te ne chuan khatiang te chuan hlok na te chu kan mu ve thei ma na ma ro tun din mona chuan kan mizo thalai te atam theyang ber foreign kal chukila sumle pai tam theyang ber hai lu tila chu chuan kan chung kwa chomila in le lo tha tak tak te mo ke mani ei zon na ngel nge tak kan din the nan te kan bul tan nan te mangila ti kha kan du thu sam ni se chu chu kan in du pui mol mol ka in cha mol ani ti chuan i kan video ma sa lo a po kan video dang ate po kan Singapore a intin nge healthcare me chia kaldan ti ang chi te po kan da a khongain in tui zong te in ngai poi mo zong te in beng khon zong te ni chuan in lo highlight ula in tan trong khai lo ni se ti chuan kan video ron siam ang te min lo like sak ula apoi mo a chuan ne i video zong zong hi tam tak tan chuan trong khai kherlo a hlu kherlo ma ro chu amamo tak tak te nan lo hriat lo te hlo ve a chu tiang te laka chuan min lo share sak ula min lo beng war sak ula min lo hriat sak ula a rem chang ani pho chuan ke ni te po miron be bor ro miron contact mol ro i tam tak thalai lekha thiam si tong thiam si ning khong khre si mitai ma tumru tan i Singapore kan bultan nan mangila neila ti chuan ale peka nang ma ni first choice mo indu thu sam ber rama UK po ni ro se London ko thler vela mo han tei vel chu cha kom ven ka ring chu tiang che chuan i Canada lam te po ni tho aram boruak te tem ve cha kom chim ven cha kom chu tiang tur chuan i apoi mo sa ber a chuan Singapore hen ron tuak ula ronin call ula chu ta tang chuan Singapore a vek hianin agency te an omle ze a chung te chu kan van he na nia choi tong khan aram hi te lu tuka agency kan bianga an agency kan valenga nga emo ka tiang khan ma ni le ma ni te po han thok ula han thok sil ula Singapore eng na po to kan lo kal ula ta chu nang manin experience te ne nga in tlang nel huna nang ma ni le nang ma ni khain hai ko vezel theya Singapore no thlen to hona chun emma mo lu tuk lawang ma ro chu Mizoram in la omlai te India ram in la omlai te chuanin milo ma mo ve a pui the na chu kan nei te ni chun kenin hong lu tuka the top chu pui che wen huam ni ti kha milo het sak ola ti chuan i khatiang sang te kanan soi sang te le ke mani ta na thatur thul tur te poimo te kan soi bak te pon he chu chung te chu Google lama te po khan nang man ni le nang ma ni te po rin en ulamo ke mani soi ngot pi lama khan a soi dik rengem ani rengem ti te ka rin chep ula chu tik ti chu kan in thil bok ni se ti chuan kan video te min lo ngai thak saka min lo en sak thina hei video siam lai in thona ron thlok rum ruma ti boil tuk lo turangai la min lo en sak thina kan lom lu tuka in tan tangkai lo ni se ma lo son pui ula ti chuan Singapore hian kan leng chi bai lop lo bang ti hi ga ring tlatani ti chuan chu ta tang chuan nang mani du thu sam rama in kan le theinan kan du sak na sang mer kan in lan mol ani in zawai in kun man nuam vek ule